Uyu munsi mu kiganiro cyacu cy'amateka tugiye ku matariki y'ingenzi yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda kuva ku itariki ya mbere Ukwakira w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Njyewe tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Niyitegeka Eric. Murakaze neza mu kiganiro. Tariki ya mbere Ukwakira ni itariki yibutsa itangira ry'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ubwo ingabo zari za FPR Inkotanyi cyangwa se RPA zahagurukiye kubohora u Rwanda ndetse zihagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, tariki ya mbere Ukwakira, umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka 4, nyuma y'uko abari bagize umuryango wa FPR Inkotanyi biyemeje kubohoza igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. RPA, ishami rya gisirikare rya FPR Inkotanyi, ku ikubitiro ryari riyobowe na Major General Fred Gisa Rwigema wari umuyobozi w'urugamba. Bageze i Kagitumba, Rwigema yasobanuye mu magambo make impamvu y'urugamba rwari rutangiye, avuga ko mu mateka y'u Rwanda ubuyobozi buba ari bwo bwagejeje ku macakubiri n'ibindi bibazo byose byari byugarije u Rwanda. Yababwiye ko akazi kabo kagombaga ubwitange. Yagize ati, abafite ubwoba basubira inyuma kuko intambara zitangiye ikomeye, kandi nimwibeshye ngo hari abandi bazadufasha atari abanyarwanda ubwabo. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA Inkotanyi barishwe. Icyo gikomeye mu buyobozi ndetse n'umuhate bitangira kugabanuka ku basirikare bari basigaye. Mu bishwe harimo umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi, Major General Fred Gisa Rwigema, wishwe arasiwe Nyabwishongwezi nk'uko amakuru yatangajwe icyo gihe abyemeza. Yarashwe ku itariki ya 2 Ukwakira w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Abari bamuri hafi bavuga ko ijambo rya nyuma yavuze rigira riti adui amenipiga, ugenekereje bivuga ngo umwanzi arandashe. Nyuma yo gucika intege kw'abasirikare kubera urupfu rwa Rwigema ku ya 20 Ukwakira w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, Paul Kagame wari majoro yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ku ishuri, maze akomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda, azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi zatumye RPA igera ku ntsinzi y'urugamba. Tariki ya 4 Ukwakira, ingabo z'Abafaransa zageze mu Rwanda mu butumwa bwo kurinda Abafaransa bari mu gihugu, ndetse icyo gihe nibwo bateye ya 9 y'ingabo za RPA yafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira ya 5 Ukwakira, guverinoma ya Habyarimana yavuze ko Inkotanyi zateye umujyi wa Kigali. Yahise afunga Abatutsi bagera kuri 10,000 n'abandi banyapolitike benshi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Tariki ya 5 Ukwakira, abasirikare 535 b'Ababiligi n'abaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire baje gutera ingabo mu bitugu ingabo za Habyarimana FAR. Tariki ya 6 n'iya 7 bateye ya 4 ingabo za RPA yafashe Gabiro. Tariki ya 8 Ukwakira, nyuma y'isibaniro n'Inkotanyi i Kagitumba, ingabo za FAR bivugwa ko zishe abahima 1000 bo mu Mutara bo mu bwoko bw'Abatutsi. Tariki ya 11 kugeza ku ya 13 Ukwakira, mu Rwanda hakozwe ubwicanyi bwahitanye Abatutsi bagera kuri 400 mu cyahoze ari komine Kibira ku Gisenyi, aho byiswe igerageza rya jenoside. Tariki ya 23 Ukwakira, iry'Abega, habereye urupfu rwa bamwe mu basirikare bakomeye mu Nkotanyi barimo Majoro Bayingana na Majoro Bunyenyezi baguye mu mutego wa FAR. Tariki ya 1 Ugushyingo, hatangiye intambara yo mu ishyamba, ndetse ku itariki ya 3 Inkotanyi zifata umuhanda ujya Gatuna. Tariki ya 13 Ugushyingo, Perezida Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora, ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu nubwo bitigeze bikorwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, tariki ya 3 Mutarama, RPA Inkotanyi yahinduye isura y'imirwano, igaba ibitero bikomeye mu duce twa Gatuna na Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za FAR. Tariki ya 7 Mutarama, abanyarwanda benshi bahuye n'akaga, baricwa, bitwa ibyitso by'Inkotanyi. Tariki ya 23 Mutarama, Inkotanyi zafashe umujyi wa Ruhengeri zifungura imfungwa. Kuri iyi tariki kandi habayeho guhagarika intambara, hashyirwaho GOM, umutwe w'indorerezi w'abasirikare wari uhuje Inkotanyi na FAR. Mu mpera za Mutarama kugera mu ntangiriro za Werurwe, hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'Abatutsi bari hagati ya 500 n'igihumbi. Tariki ya 16 Nzeri, habayeho imishyikirano Leta y'u Rwanda na FPR Inkotanyi ibera mu cyahoze ari Zaire, ahitwa Nseri Badorite. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, muri Werurwe, hashinzwe ishyaka rya CDR. Icyo gihe hishwe Abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera.
Muri Gicurasi igitero gikomeye cya RPA inkotanyi cyafashe zimwe muri komine bituma abaturage basaga 350 bava mu byabo. Muri Kanama abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo Leo Mugesera yavuze ijambo ku Kabaya aho yakanguriraga abahutu gutsemba abatutsi, avuga ko bazasubizwa aho yavugaga ko bakomoka muri Ethiopia banyujijwe mu mugezi wa Nyabarongo. Mu mwaka w'1993 tariki ya 8 Gashyantare RPA yigaruye igice kinini cy'igihugu iza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko abatutsi bari bakomeje kwica urubozo n'ubuyobozi bwari buriho icyo gihe. Tariki ya 8 Werurwe hasohotse raporo mpuzamahanga yerekana uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu bwicanyi bwakorewe Abagogwe muri perefegiture za Gisenyi na Ruhengeri. Tariki ya 7 Mata guverinoma ya Habyarimana yakiriye iyo raporo ihakana byimazeyo ibyari biyikubiyemo. Kanama hatangijwe radiyo RTRM yacishwagaho ibiganiro bibi urwango rukomeye mu bahutu, aho bigishwa ko umututsi hava akagera ari umwanzi kandi ko kumwica ari nko kwica inzoka. Tariki ya 4 Kanama RPA na guverinoma y'u Rwanda byasabwaga kubahiriza imyanzuro yari ikubiye mu masezerano ya Arusha. Guverinoma yari iriho yakomeje gutoza imitwe yakoze jenoside, interahamwe, mpuzamigambi ndetse n'abandi bambari bagombaga gukora ubwo bwicanyi mu mwaka w'1994. Tariki ya 6 Mata ubwo indege Falcon yari itwaye Perezida Habyarimana yarashwe saa 2:30 z'ijoro ubwo yagarukaga i Kigali ivuye Dar es Salaam, Tanzania. Iyi ndege Falcon yarashwe ubwo yiteguraga kumanuka ku kibuga cy'indege Kanombe. Perezida Habyarimana apfana na Perezida w'u Burundi Ntaryamira Cyprien. Tariki ya 7 Mata Minisitiri w'Intebe muri leta ya Habyarimana Uwiringiyimana Agatha n'ingabo 10 z'Ababiligi zamurindaga barishwe. Hishwe kandi n'abandi banyapolitike batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Igihe jenoside yashyirwa mu bikorwa mu bice bya Butare, Gitarama na Murambi yari Byumba. Tariki ya 8 Mata ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Tariki ya 14 Mata Ububiligi bwategetse hutihuti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni. Kuva ubwo kugeza ku itariki ya 20 uwa nyuma yari amaze kuva mu Rwanda. Tariki ya 18 Mata RPA yashenye inyubako yakoreragamo radiyo RTRM yashinjwaga gukwirakwiza umwuka mubi w'urwango mu Banyarwanda. Tariki ya 18 Mata Perezida w'inzibacyuho Sindikubwabo Theodore wasimbuye Perezida Habyarimana yatanze imbwirwaruhame i Butare aho avuka ashishikariza abaturage guhaguruka bakica abatutsi. Bidatinze umuntu utarushyigikiye uwo mugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware ndetse akicwa. Tariki ya 21 Mata inkotanyi zabohoye perefegiture ya Byumba. Tariki 21 na 22 Mata akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu mwanzuro wako w'1912 kategetse ingabo za Loni kuva mu Rwanda hagasigara 270 gusa. Tariki ya 30 Mata RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uherereye ku mupaka wa Tanzania. Tariki ya 16 Gicurasi RPA yafunze umuhanda Gitarama Kigali. Tariki 22 Gicurasi RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali n'ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Ku itariki ya 29 Gicurasi RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Ku itariki ya 13 Kamena RPA yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga. Gusa muri icyo gihe iyi guverinoma yari imaze kwerekeza ku Gisenyi. Tariki ya 10 Kamena. Tariki ya 21 Kamena mu gushyira mu bikorwa umwanzuro wa Loni wa 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zari zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire muri gahunda yiswe Operation Turquoise. Tariki ya 28 Kamena i Geneve mu Busuwisi Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda hari gukorerwa jenoside y'abatutsi. Tariki ya 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare ku ya 3 uko kwezi. Guverinoma yari iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire. Tariki ya 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Tariki ya 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Tariki ya 19 Nyakanga hashyizweho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ngayo amwe mu mateka n'ibikorwa bitandukanye by'ingenzi byaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda. Nubwo urugamba rwatangiriye Kagitumba, hari n'ibindi bice by'igihugu inkotanyi zagiye zishyiramo ibirindiro kugira ngo zitegure urugamba neza, ari nabyo byabagejeje ku ntsinzi nyayo. Hamwe muri aho ni nko ku Murindi wa Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Kuri wowe twatangiranye ikiganiro kugera ku musozo, uri umuntu w'agaciro.
wifuza ibiganiro nk'ibi ngibi amateka wanyarukira ku rubuga rwacu ugakora subscribe kugira ngo ntibikagucike. Ciao ciao.